دما خوش ببینرین هیجا ایرو 25 جوتمه 2023 روزان روزا چهارشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش یل سرانسری جان رودانه مجاره کردن هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاری کنه دما خوش ببینرین هیجا شری اسرائیل و حماس دروجا خویا 19 آنده او روزانه جبر ایریشن لدیج غزه جماره فلسطینیین تینه کشتن جزیده دبه کنسه اولکاری نتوین یک بویجی به مجاره شهر جبو جاره سیامین جاره کدن کمبون لی آلیه کدن امریکا جویه که اشکره کر جه روشا دسپیکا ایریشان و حتی نها 20 لشکری وان هم لسوری و هم جیل عراقی بریندار بونه. دروجا 18 ناشر اسرائیل و حماس ده ایریشین لدجی باشار غزه دشوار دبنه. اویک دو وقت که وحاده بیکتین کل قادان ناب نتوی گوتو بیجین لسر راوستاندنا شرطی کرنه. حکومت حماس لغزه راگهاند کو شویدن جبر ایریشین ارتش اسرائیلی هریکیم هشتی کسین دن هاتن کشتن. وزارت تندرستی یا گریدای حماسی جی ادعا کرکو دناوا 24 ساعتین در باس بیده 704 کس جبر ایریشین اسرائیلی جیانا خوشی دستانه. اگر ادعا راست به افد به هجمارا کشتین روژکی یا هری بلند. دیسل گوری دانین وزارت تندرستی یا غزایی دناوا 18 روژین در باس بیده هجمارا کشتیان گیشته 6546 کسی. روژین داوی جبلی غزایی هریما روژ آواجی دبا آرمانجا ایریشان. دو ارتش اسرائیلی به بالافران لدورا جنین دا. لگوری رایدارین هریمی دیریشان ده 7 فلسطینی جیانا خوشی دستان. بوی آوائی جدس پیکا شربه هجمارا کشتین لحریما روژاوا گیهشت 130 دناوا وی روشا آلوزده دو جبو جاراسیان کنسیا اولکاری یا نتوین یک بوی به مجار غزای کمبون. سکرتیری نتوین یک بوی آنتونی گوترس ده جوین ده اسرائیل بوی که توان بارکر کل غزای مافی مروبان بن پیدیکه. اوه هلوستا گوترس ریلبر نرازی بوناتونت اسرائیل وکر. وزیر کار دروی اسرائیلی علی کوهن بگوتنا ریزدار سکرتیر هون لکودجین نرازی بون نیشانی هلوستا آنتونی گوترس دا. گلو جبیر کر به حماس چه بسر زاروکن اسرائیلی آنی. لآلیدن اسرائیل آکو جروجا پیشی و ادعا اشارت برولا ایرانی یا ایریشا 7 جوت مهدکر لسر مجار دا خویانکی نودا. بردف که ارتشی دانیال هاجری ادعا کرد که ایریش به فرمان ایران پیک هاتیو گوت. ایران آگاهین استخباراتیش با حماسی پیشکش کرنه. אסור שהעולם ישכח. חמאס גרוע מדאעש. חמאס לפני שבועיים. دوی ناورد امریکا لوی که مکرهات کجروجا دسپیکرنا شر اسرائیل و حماسی بارگه وانین لسوری و عراقی بونا آرمانجا ایریشان. وزارت پاراستنی امریکای اشکره کرد که جبر ایریشان لهر دو ولاتان 20 لشکری وان بریندار بونه. بنتاگون اشارت بویه که کرد که ایریش جالیه چک دارن گریدای ایرانی و هاتنه کرنه. آگر بسک لهرمی وی به تنی کری حماسی وره بردف کی کشکاسپی جان کربی به وی گوتنی حلوستا ولاتی خواه یا لهمبری راگاندنا آگر بسک لغزای دیار کر هر واه کربی گوت جه شریحی سیویل زیانه کام مزند بینن.
and what communications they might be having with. بردفکی قصرا سپی جان کربی لکوشکا سپی جیوینکی چاپامنیه لدارخست او درباره شر دنابرا اسرائیل و حماسی و اپراسیون هوایی اسرائیلی لدجی غزای دا خویانی دا. کربی دیار کر کو آگربستا لغزای تنوی بکیری حماسی وره لی دست نیشان کر کو جبو در باسبونا آلیکارین مرووی دوی شر وره راوستاندنه. کربی دا خویا کرن کو امریکا بانگ لی اسرائیلی کر ده شر لدجی حماسی ده سیویل نین کشتنو گوته. نه پیکانا کو پیشی لزرارا سیویلان وره گرتنه. اف شره. اف یک هر کو بچه وهین بهتر خراب بخوین و روشکی تلی هف بخوربینه و سیویل زیانه ببینن. If the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas. سکرتیر گشتی نتوان یک بوی آنتونی گوترس دهدا خافتن خویال کنسیا اولکاری یا نتوان یک بوی ده بانگ آگربستی کره لی رایدارین اسرائیلی اف پیشنیار رد کرن. Members of this council, and permanent members in particular, have a special وزیر دروی امریکا آنتونی بلینکن جدا خوازا پشتگیریه جبریارکی کنسیا اولکاری یا نتوان یک بوی را کره. لگوری پیشنیارا بلینکن جبو مسوگر کرنا در باسبونا آلیکارین مرووی او دا خواسا راوستاندنا شردکنه لی آگربستکی تام تیدنینه. Quantum computing, advanced manufacturing, so the U.S. will lead the world again. سروکی دولتین یک بوین امریکا جو بایدن روژا دوشمه گوت بی آزاد کرنا بهتری دست دیلین ده دستی حماسی دنه نه پیکانا کو قالا آگربستی ورکرنه. ایرو شفی رژیم ترکیه اردوغان جارک دن به درو فن و حیلیان ادعا کرد که حریزی ده به پرنسیب نیزی مسئله فلسطین دبه او بخوایم کشتن زاروکین کردان لروبوسکی کورتک و روشاوی کردستان جبیر کی رو گوت لجهان یکانه ولاتی کو جبو کشتن زاروکان به بالفر و تانکان ایریش باجاران دکه تن اسرائیل. اردوغان گفل امریکا او هزین روشاوی جخارو گوت او دیندار اسرائیل نه او جبروی ترور وان جندیتی واتین ام جوان ردی بیجین حماس نریک خستنه که تروریه او کمک مجاهد او رزگاری خوازه. Toplantılar yapıyorlar. Son yaptıkları toplantıda yine bir araya geldi. Hamas nerextineke teröriste. Ev mücahid û rizgarî xwazin. Bir terör örgütü olarak görüyor. Lê İsraîl çi dike? Zarokan dikuje. Şefê rejima Tirk Erdogan wê kengê van gotinên xwe ji bîr bike an xwedî li wan dernekeve. Ji bo vê demeke dirêj pêwîst nake. Ji xwe dîroka Erdogan bi van peyvên derew û paştegavavêtinê tije ye. Di serî de ew bixwe herkes dizane ku kuştina zarokên Filistînî û wêrankirina warên wan ti carî ji bo Erdogan nebûye derd. Lewma tevî van gotinan jî kesê ku herî zêde dostaniyê li gel İsraîlê dike Erdogan û hikûmeta wî ye. Îca dema berjewendiyên wî dibin mijar dikare beriya her kesî dijminahiya xwe ji bîr bike. Mînakên vê di mijarên Misir, İmarat, Erebistana Siûdî de hatin dîtin. Heftê cotmehê Hamasê êrişî wargehên İsraîlê kirin. Di vê êrişê de derdora 1400 kes hatin kuştin û 220 kes jî dîl hatin girtin. Piraniya kuştiyan xelkê sifîl bûn. Hem wextê êrişa Hamas û şerê dijî Xezayê Erdogan berê balafirên xwedan Rojavayê Kurdistanê. Binesaziya bi milyonan kesan hat rûxandin. Dibistan, nexweşxane û saziyên civakî hatin hilweşandin. Zarok û jin jî di nav de bi dehan sivîl hatin kuştin. Ji ber ku mijar Kurd bûn, li aliyekî Erdogan êrişên xwe rewa nîşandan, li aliyê din jî bêdengiya cîhana ku îro di bin navê mirovahiyê de behsa mafê parastina sivîlan dike. Erdoganê ku ji roja bûye desthilat fermana komkujiyên dijî Kurdan daye, îro behsa wê yekê kir ku
ew ji her kesî zêdetir mafê zarokan diparêzin. Ji bir ku ferman û destûra wî bi dehan zarokên Kurd li Roboskiyê, Kortek û Rojavayê Kurdistanê hatin kuştin. Dünyada sadece çocukları öldürmek için savaş Li cîhanê ji bo kuştina zarokan, dewleta ku şev û roj bi balafir û tankên xwe li bajaran dide, nexweşxane, dibistan û mizgeftan bombardman dike tenê İsraîlê. Ji gotinên Erdogan eşkere dibe bê çendîn li hemberî Amerîka û welatên Rojavayî bihêrse. Diyar e ku sedema wê jî ew e ku ev derdor di mijara çareserkirina aloziya İsraîl û Hamasê de wî weke muxatab nabînin. bir terör örgütü değil, topraklarını ve Civînan li dardixin, herî dawî jî Hamas weke rêxistina terorê bi nav kirin. Ey İsraîl, dibe ku tu wisa bibînî, welatên Rojavayî deyndarê te ne, lê ti deynekî te li Tirkiye tune ye. Hamas ne rêxistineke terorîst e, ew mücahîd û rizgarîxwazin. 6 yaşında bir oğlan İsraîl zarokan dikuje û bedena wan parçe dike. siz de böyle koşmuşsunuz. Wezîrê Karê Derve Çînê Wang Yi plan dike ku ji bo 3 rojan serdana dewletên Yekbûn Amerîkayê bike berê serdana Serokê Çînê Xi Jinping got Çîn û Amerîka nakokiyên xwe çareser bikin dikarin ji bo pirzîrikên cîhanê jî bibin bersiv, her wiha Şî dibêje her du dewlet jî dixwazin hevkariyê bikin. Şî di nameya xwe ya Komîteya Netweyî ya Têkiliyên Dewletên Yekbûn Amerîka û Çînê de diyar kir ku li hevkirina di navbera her du welatan de ji bo cîhanê jî geleke girîng e. Şî dest nîşan kir ku divê têkiliyên her du welatan li ser prensîbên rêzdarî, aştiyane û hevkariya serketî bêne ava kirin. Ev daxuyaniya Şî di demekê de ye ku Wezîrê Karê Derve Çînê Wang Yi plan dike ku biçe Washingtonê. Serdana 3 rojî ya Wezîrê Çînê wê sibe dest pê bike. Ev serdan berî hevdîtina Serokê Amerîkayê Joe Biden û Şî ku tê çavirêkirin di meha mijdarê de li Asyayê pêk were hat. Ev hevdîtin ji bo her du welatan jî weke girîng tê binavkirin. Çavderên siyasiyên Çînî di wê baweriyê de ne ku ev serdan wê rê li ber civîneke muhtemel a di navbera lîderên her du welatan de veke. Lê divê Washington bikaribe bi awayeke serketî Pekinê di hin mijaran de razî bike. Li seranserê cihanê nêzî 15,000 serekên nukleerî heye ji van jê sedî 93 van serikan di destê Rusya û dewletên Yekbûyên Amerîkayê de ye. Meclisa Bilind a Federasyona Rusyayê ji peymana ceribandina çekên nukleerî qedexe dike vekişiya. Parlamentoya Rusyayê pêvajoya vekişîna ji peymana berfereh a qedexekirina ceribandina nuklerî ku li gorî wê Mosko ceribandinên çekên nuklerî qedexe dike vekişiya. Pêşnûmeya ku berî li Dûmayê bi 412 dengên erê hatibû qebûlkirin, di denggdana li Meclisa Federasyonî ya Meclisa Bilind de jî bi 156 dengên erê hate qebûlkirin. Qanûn wê ji bo îmzekirinê ji Serokê Rusyayê Vladimir Putin re were şandin. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывает... Putin di daxuyaniyên xwe yên berê de hişyarî dabû ku welatê wî ji bo eşkerekirina helwesta Amerîkayê dikare erêkirina xwe ji li hevkirina nuklerî ya giştî alî vekişîne. Bi heman awayî di destpêka mihê de Putin bang li qanûnderên Rûsyê kir ku guhartinan bikin da ku helwesta Amerîka nîşan bide. Herçend Amerîka peyman îmzekiribe jî lê ticarî ew nexistiye meriyetê. Komisyona amadekar a rêxistina peymana qedexeya berfereh a nuklerî ku navenda wê li Vîyennayê ye, ji 19 mijdara sala 1996 ve ji bo ev peyman bikeve meriyetê di nava tevgerê de ye. Ji bo ku peyman bikeve meriyetê divê hemû welat hem peymanê îmze bikin û hem jî di meclisên xwe de erê bikin. Heta niha peyman ji aliyê 185 welatan ve hatiye îmzekirin
و جالیه 107 ولاتان و المجلسی هاتیه اریکرن. پیمان پشتی کو جهیلا دولتین یک بوین امریکا، چین، اسرائیل، ایران، کوریا باکور، مصر، هندستان و پاکستان و ور امزکرن و بکه و مریتی. جبلی کوریا باکور تو ولاتکی دن 200 ساله ده جرباندنکی چک نوکلری پیک نانیه. جسدی نوتوسه نیزی 15,000 سرکی نوکلری لسران سری جهانه دبن کنترول روسیا و دولتین یک بوین امریکا دنه. روسیا سوزده ده که حتی امریکا ویکی نکه جرباندن نوکلری دوباره نکه. بله پشتی پارزمین آسیا، اوروپا و امریکان ها جمع قالا هنه که انتارکتیکای بکن زانیاران را گاندن که لانتارکتیکای یکمین جار شو با چوکان هاته دیتن. لگوری نوچا The Guardian زانیاران را گاندیا که شو با چوکان لگراوا تایرانیا که بشک شخاکا بریتانیا دروی ولاته دناوا جورین چوکان این گروک ده هاتیه دیتن. زانیار ده فکرن که شوبه که یکم جار لپارزمین هاتیه دیتن دکاره باندوره که ویران کر لسر نفوسا دولمنت آجینگها انتارکتیکایی بکه. جه انستیتویا لیکولینا انتارکتیکا انگلیستانی اشلی بنسن دیار کر که نمونه انجی چوکین گراوی هاتنه گرتن جبو شوبه ارنینه. بنسن گوت اف روشک پرخمگینه. امی بقاسی که جدستی متی بشوپینن جورین لگراوی بدومینن لی ام حتی نهاجی باندورا داویا شوبه نخودی آگاهی نه. راپوران رخاندنا ریسکیه که جهیلا کمیته زانستیا لکولینا انتارکتیکایی و لسر باندورین شوبه چوکان که دیگهش هرمی اشکره کر که لهرمی پنگوین، مورین، کرپیچ هر وها شیرین دریای سکوا و گولکان ده خطریه دنه. یک جنویسکارین سرکین راپوری دکتر میگن داور گوت بلا بنا نخوشی دکاره باندوره که ویران کر لسر پاشروژا جنگها چوله لهرمان او لافراندنا خوجهی انتارکتیکای جی بکن. لبرازیلیا یه جبر کمبارنا رژیا آوا چمی آمازونی هر کد چه کمتر دبه لی آلین دن به کمبونا آویره آثارین دروکی ین که دمک دریجه دبن آویده مابون هاتن دیتن لگوری آرکولوگان اف آثار این 1200 انگو 1000 انجی 2000 سال ین برینه. جبر کو باران کم دوباره سال به سال آوا چمی آمازونی و دکشه و ترس هیا کو چم زوها ببه. جبر وی که مروف دکاره لبرازیلیای قالا هشک سالیه بگه. لیل آلیه دن پشتی کوکیم باران باریا و آوا چمی آمازون و کشیایه هنک شکلین لسرکه وران خیزگری در کتن هولی. او آثارین کو در کتنه هولی و هاتن دیدن آرکولوژی تخمین دیکن کو بری 1000 سالان لسرکفران هاتنه نقراندن. هن جوان آثاران بری ده سال 1010 ده ویسا آفا چن وکشیا بو جهیل آرکولوژیان و هات بودیدن. لی دوان سالین داوی ده به وکشین آویره هنکی دن هاتن دیدن. افکفر لباجار مناوسه لباکوری برازیلیایی نه. Ajuda de fato é a gente poder ter de volta os nossos rios e manter esse processo. آرکولوژ جیم اولویرا جی چپمنیا هرمی رپیوی گوت. بری کوور ببه میتینگه اف شکل لسر کفران هاتنه چکرنه. ام تخمین دکن کو اف صورت لسر کفران دناف بره 1000 سال و 2000 سال بریده هاتنه خیز کرنه. تحتکی دن هیا کو ام تخمین دکن مروفین خوجهی سری تیرین خو پیتوش و سوق کرنه. آوا چم سال به سال کم دبه و افکفرین هاتنه وروتن در دکوین هولی. میناک یک شما بوری آوا چم حتی 13 مترویان داکت. حکومت برزیلیایشی روشه بگوهرین روش آف هوایی و گرمبونا گلوبال رافتی نخواستم روشا جیر النینو تیگوتن باندور گرگیل هرمی دکا. نوچین من بداوی بون هر شاد و بختار بن.